Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulit jong kanong ba silong, kilasdang ban panjansur ya kalait kawan jong kipad ba. Namar hakajing kangdam kaba asngi, kabaday man ta kasngi kanyo terek ujamang arjar puwe. Kikali kilayat klam kajing sya pendek. Namar kipulit baju ap haman kijaka tim syam lapat sangi syu ban pait kikali kibamdon ya kikarpas. Kanay kajing panjansur kaday namar ka deputy commissioner jong ka East Kashil district. Kalailat ikidukan marbam hakisnong jong kanong ba silong. Makin plin na kamanta kajing don kam jong kipad ba.